akama asani kane mutabibyo bino ya Vwele tizangule okula mundu wewe ya kamocho Vwele mundu okula wewe ya kamocho odhu wako ngudhu Vwele okonzombe kila mundu nindi Vwele newe zangule kane mutabya ngeni na nende asanimo nzemedukesie bino ya Vwele tichao tizangule minenge indaya amaida anene alama kwa nangia akama Kenya career. Number 1 Kasolo, number 2 Masekete, number 3 Vwele. Kani mutabye pyu paye mundu ukudhi event ya Kasolo onedhi ya kumudhika, paye mundu kwa ile kudhi event ya Masekete onedhi ya kumudhika, na paye mundu wa ile kudhi event ya Vwele onedhi ya kumudhika. Au mesu atatu ni mume tayari kumwanangia career yenu na mwelo kusupport ya alama kwa nangia akakaria. You mukwatsi obatana itisi asani mwisho mubatana mukwasi maina nae nondo imukwiwa kiwu maina nae Mutoni amende Michael amende James amende no kiti cha asani mubatana baikindu kingi ngai wakwengu sino kiti cha asani mubatana mwamanyi kukinda akasu itu mube namo mukwenda na mutakwenda imukwasi omumanga maimuna ikwithe ni mukondrola itisio maina nae no itisi asani mubatana asani maka stop being gombo. Mutoni ni watewe alama imamo Vwele medhi wabawikoni alaka mume Vwele naisi ni chamiye mikata mike Mutoni oye maimamo Vwele mikata mike maimamo Vwele mecha mata mudhiti wa Vwele ni kwachi kila munu nonie kawa muto na Kasolo, kawa muto na Masekete, na kawa muto na Ndekea Mudhanga. Na kila mudu na right on judge who won. Only my part nye kawa kwa na Kasolo is finished. Kawa kwa na Masekete is over. Kawa kwa na Ndekea Mudhanga is over. Na hedhevyo mundu kwenda to the round 2, let me know. But for me, the cow is over. Who won? Let the community judge. Let the people judge. Mukamba na kiti nota mwekuyo na mbesa kandongelele mukamba na kiti nota mwekuyo na mbesa. To tell you the truth, adwala matwani temakanena the truth achangai injinge waka moto kutwika nukiletie ndu wetondo mweme wika kana ndu wetondo muka wika does not mean there is nothing wrong. Ngewe ya Vwele is nothing new. Mukamba ikutia muka akinde nguku mukamba ikukinde nyake. Yes, mukamba ikukinda nyake. Mukamba na kiti nota mwekuyo na mbesa kandongelele mukamba na kiti nota mwekuyo na mbesa. To tell you the truth, adwala matwani temakanena the truth achangai injinge waka moto kutwika nukiletie ndu wetondo mweme wika kana ndu wetondo muka wika does not mean there is nothing wrong. Ngewe ya Vwele is nothing new. Mukamba ikutia muka akinde nguku mukamba ikukinde nyake. Yes, mukamba ikukinda nyake. Kenyans pe mwe wita wa character assassination. Character assassination kwa nangia mundu isitwa na sindu si obungu. Oyuko na technology nene utonya kosa mutu wa Mutoni ukamwiki abandu okinabuika nango ukona ni fan. But if you are found guilty, you face 20 years jail. Video no ya Kasolo okilwa mudhiti. Be bandu mono na okilwa mudhiti usino obungu. Na kwa Kasolo no wawe is a crime by itself. Ula wande kie video yesu you face court of law, and if you are found guilty you go to jail. Paye bandu Biblia yaiti undu wa ile kusongia ngai. Indi bandu metheana akili ya satani. Kuona mundu mukasungu ukwasi manza ume. Weni na mutu muthuku weni wo manza ume. Na sindu simwambia kulikila kwa akalama kwina nesa ai nikiwiu kithei kiwiu chuchumua. Sasa Mutoni kiweti rachona ike tike. Ota chene no kanonga memombone. Dakitari anayesinga kana Disemba keta wa fortune mwikali Mutoni kwa huyo bani Disemba muke mwana chao kana keta wata fortune mwikali Mutoni. Ula mwana ke musani wito Ndekea Mudhanga nuna nge silingi gili 10 etwa Ndekea Mudhanga ikinyei kinene muno
Kounenda atunge mbesa siakwa na mbesa isi wale kuitunga Ndekia Muthanga ningusumba muthiti nina muibi kana tusumbe ula mwana kiitwa Masekete muthiti na yu bandu ba mwana kio tutima tusumbe Masekete muthiti ende nsumba muthiti nenye nubonea Ndekia Muthanga tunga mbesa siakwa silingi 10,000 nye Frederick Mutooni natuma asani eli mambe process ya kumya Masekete ta chairman nundu Masekete no kwananga na iwa anangite na bado mwina anangiwa indi tiki wa Mutooni ukwasia Masekete aume ninga iwa atoma wa Mutooni kila mundu nawe kasolo akwasia Mutooni wini babuni we mukuka kwa ukadika yani amaki sawa sawa lakini eve Mutooni aile babuni ena Vwele we kasolo winzongo wili hata tutanie eve mundu Vwele ta Mutooni aile babuni mundu winzongo aile hata kasolo wili hata tutanie alia kuyu kesise dio kesike ondo wili no kusise Mutooni ondo wili na Vwele no tutavye la museono kinoke ila mwetu kuita katungwa unaithi nani mundu wanga yukuita Masekete bandu ba amukiliri amukinyanze ngianze itukuona mundu mukokuita Justin siukao bandu ba mundu wanga yukuita Margaret au kia mukiliri emukinyangianze mundu ukuita wanga ikasolo bandu ba amukiliri emukinyangianze ni mukuli ate andu amukuita maasani usatani umutuonetie kumbe ni mwemanga imwithi ya mama satani shame on you nimoni ye muka Masekete achanga ya ilie mwana na imwa na kila Mutooni nasi ama ikobitha mabeti mo yusi mundu mukamwao mundu ume bakit Masekete no ma ina imukwelo icho kitu Masekete umanga Mutooni Masekete alio sisia mundu yaku no sisia murembo wa Mutooni alio sisia muka kasolo no sisia murembo wa Mutooni yuna na dunia yamanya kila Masekete na kasolo mumene ya Mutooni bai mukuona nesa piu Masekete odhinya kana kamyaka 20 na mukiliti okilia ende kane mutavyondo mwoka support kana muli oka support kamwili tukake na ngai na mukuona ngai ula wago ende manyati aka support each other wona mundu mukaneketi osasuka omubieke it's not a matter of no right or no wrong mubieke. God bless you. Imumini yekwa na muka kasolo nye ndio mukenga imumwoni ye mwamanya kila umangia Mutooni tio mumanya liyo musisi mwoka mwona muka Masekete mwamanya cha ukusembania kalaka mwili tu aliyo sisi mwoka mwona muka Ndekia Muthanga mwamanya kikaba tikate umaluka nyumba nye ndio mukenga muka kasolo muka Ndekia Muthanga na muka Masekete they are angry nikule ni muka Masekete utamunenga ikitikana kana muka Masekete HIV kana nende kiti chake kiliata muka Masekete ndunenge muime ukitie kiodhini akalangi kinoke muka Masekete kinoke ndunenge muime ukiti kiodhini yetu kana nende HIV muthitio kinoke ko HIV muka Masekete kinoke nenge muime ukiti kiotinda odhini akalangi kinoke ngotho. Mutooni is going to post his HIV result in public. And I want every musani ukina badisi angai a post and they must post. No lot only I could post is HIV posting. That's a challenge to all of you. I invite Ndeto Sya Mutooni. Why? Because the rumors that kasolo na Masekete men HIV na the rumors there imakinde temen of you. You cannot be preaching wine and you drink water. Mutooni is going to post his HIV result in public. And I want every musani ukina badisi angai a post and they must post. No lot only I could post is HIV posting. That's a challenge to all of you. I invite Ndeto Sya Mutooni. Why? Because the rumors that kasolo na Masekete men HIV na the rumors there imakinde temen of you. You cannot be preaching wine and you drink water. Per report took what from a private investigator that Masekete ni HIV positive
na Kasolo ni HIV positive. And Kasolo nenda ku challenge, post your HIV result in public. Masekete, post your HIV results in public sioneke. Because you are positive. Na la musumbite au miasunundu we awoi kusumbasani vimo siswe oneni mwena HIV positive.